Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kama qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minan nubuwati illa ru'yatal mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa Wele atau yang mewakili beliau, Imam Desa Wele, para imam kelurahan, imam desa, imam lingkungan yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ittihad Malake ya, bersama rombongan. Saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Ia biasana ia kotang ngasoy na maulu taweng biasa ya ro cakarudu taweh ya apa ya kawita ibu-ibu biya ano aga sana cakarudu mana wita cakarudu kibu ya. Insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah, dena malampe caramaku. Karena maulid ini tentu pada ipahaman ngi, maka dah tahu mat maulud tahu tahu. Tungka tahu maulud tahu. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu, ya kot imam maulud dega ga hikmah lolonga pole caramana ustaz berarti itu loka bawa miki istilahna mengkalinga carama pabari solang. Ya. Aga yasa pabari solang, Bu. Biasa mo kimita pabari solang. Kopi ga kimita. Aga yasa pabari sola, Bu. Ya. Iya sengi pabari solang. Ia ko angka pabere ase itapang ase matum masu berarti masulangi pabere betul tidak ya. Jadi ia ko pak macarama ustaz pure macarama ustaz pada moy angka pacarama degaga pacarama ia natu yasa pacarama pabere solang ya. Jadi siap tahun ni ke masih kita timobi pacarama politiga nasa ke pacarama korma kasih yang kalinga ke pacarama polisi drap jenggo yang kalinga angka pacarama polipendra makasih yang kalinga angka pacarama polisi engka makasih yang kalinga yuk di mana pacarama ya sangi makasih ne ekia pure macarama ustaz de mato gagal isat nama segi iya makun raya matinulu mato ima gosip berarti sinin na yaro pacarama matau ki mobi pacarama pabari solamana ya. Mudah-mudahan ustaz ya makokwe taniato pabari solang amin ya insyaallah ya. Bapak Ibu kita salawat dulu kepada Nabi sabak siat dijamina pole ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi masalawar ni Nabi tawik kasiseng
isalawaki pole ripong Allah Ta'ala na niya malika iwik ka 10. Nigi masalawa iwik ka 10, isalawaki pole ripong Allah Ta'ala na niya malika iwik ka 100. Jadi sekarang saya ingin mengajak kepada seluruh bapak dan ibu sama-sama masalawat ki jodoh lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Bu, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Bu, ya Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Yeko hari kelahiran disebut maulud aso ancayingan. Yeko kematian disebut haul, hari kematian. Yero biasa ini ipapole hari kematian. Mati Andre Guruta umpamanya diperingati haulnya. Ya. Biasa kau mati ngeki diperingati takziah hari kematian. Ya Nabi tadi nangka diperingati hari kematian. Yang diperingati adalah hari kelahiran. Itulah yang disebut dengan maulid. Magi Nabi diperingati hari kelahirannya, tidak diperingati hari kematiannya. Maka dari seisan atau pandritata ya Ronabita lahir tidak pernah mati. Lahir tidak pernah mati. Bu, tanggal siaga najaji Nabita. Hah? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Ya. Tanggal siaga na mati Nabita. Hah? Desengi. Ya, desengi. Ya, jadi secara kasat mata atau secara zahir Nabi itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, tapala-ampala ya robo aja na iti telo bawa yang garang. Mau lutet iti telo mining garang. Ita tambah ni makoko tani telo pantai-pantai nga mega pantai-pantai tak gatung. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, secara lahiran Nabi itu lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Akan tetapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kolokaki di tanah Madinah. Apa ya tu Nabi tak ke Madinah mati. Kuburannya Nabi ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya rokok burukna Nabi tak angkai rilalenna Masjid Nabawi yang biasa kita sebut dengan raudah. Ya. Atau kojok kita we umrah, lau kita we haji, biasanya itu dia pergi ziarah di Masjid Nabawi yang disebut dengan raudah. Ya roya senge raudah Pak. Antara mimbarakna Nabitta si bawa bolana Nabitta itu disebut raudah. Ukotoni rombon roi ko puruk Nabitta. Ya, maka dari Nabitta nigi to siaraika riwattu matiku
pada moi rina siaraiku waktu tuaku yana tu sabakna isunnakan itu lau masyara ukuk buruk na nabita bu kojok kaki masyara koko buruk na nabita si salai ko tojok ka masyara ukuk buruk na ninita ya kojok kaki masyara ko buruk na ninita ko buruk na moreta ko buruk na lakaita ye ko tamaki ko tamaki ko desa na to tama calori na ko buru tamaki lori lalenna ro agasan neng pekuburan agai baca isunnakan ngi mak bere sallam assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh bu assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh ya naro dibaca ko tamaki calorina ko burue tamaki ko burue ya dibaca tapi kalau ki celengi ko buruk na nabita de nang kanapa guruan itu fanritata maka da baca ya ro assalamu alayka ya ahlal kubur aga pala baca assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah assalamu alayka ya Habiballah magai nadena to makada assalamu alayka ya ahlal kubur nasaba iyaro nabita de mematonan kana mati rilalan nasi dia hadis man salla alayya nigi masalawa lori nabita napatukong ipong Allah Ta'ala hakikin na nabita untuk balay salawat na to angkay masalawa rin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya yaro nabita di sisa-sisa nawad di makadaki wafat nabi yenatu mako kwe mega tau kurang ajar magi wakada kurang ajar nasabatiaro nasapa makada tanggala siaga na mati nabita. Bahkan sekarang saya lihat viral di sosial media ya miro nasapa makada hari kematian nabi dan kana sapai hari kelahiran nabi padahal matau-tau ya rutu pandritata yang dicari yang diperingati adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya tunggu dulu nak matu pima cerita ya angolo kokonya jolo mana kaje mak barasanji toko ko tu yolo telo angolo koko naik ke angolo ke matu pe mau baca telo menghadap sini menghadap sini ya menghadap sini ya lanjut bu lanjut ya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan diutus Nabi rilebo na ilino dua mi tujuan na Nabi ta. Yang pertama tujuan Nabi diutus di muka bumi ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad purade utusuk ko mancaji suro rilebok na yelino kecuali saya mengutus engkau untuk apa? Untuk menyebarkan satu kalimat yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Degaga perhatikan tare jolo ilulu pusa fa na turun ke pusa ya Muhammad ya dewu tusuk ko mancaji suro kecuali la ilaha illa ana fa'budu apalatukan ngilori umay
maka dek gaga mapatu, dek gaga mapamate, dek gaga mabere dalle, dek gaga mabere atutungan, dek gaga mabere lasa, dek gaga mapapaja lasa, illallah sangadinna pun Allah Ta'ala. Jadi tujuannya Nabi ta yang pertama adalah menanamkan akidah. Nah Pak Guru ki Nabi ta mapasiwah. Itu yang pertama. Pasiwai pun Allah Ta'ala. Aja lalu mupat doi pun Allah Ta'ala. Ya. Pegaya sama Pak doi pun Allah Ta'ala. Yeko terang-terangan dena gaga pada riolo. Yoro riolo Abu Jahal aga na sumpah. Yeko mangasoy ase umpamanya. Gandum itu dipanaskan di tengah terik matahari, ia sengi di tengah na asoy, pole matang asoy, maka dia Abu Jahal sumpai matang asoy. Nasaba alena mawiriki tajang, alena turrak kuingi asewe gandung. Nasumpai matang asoy. Meloy minung madakai, dega gawai matau-tau ngetika. Turung ibu siye maka nasi sompai waye nasaba alena mereki uway na ang kay fakin menong mako kede nagaga to sompa matangaso bu angka mo pagato mako ka sompai matangaso di gaga angka gato sompai waye di gaga, betul tidak? Cuma sekarang masih banyak yang disebut dengan syirkul khafi. Na padoi pun Allah Ta'ala, tapi dena sadari alena mapaduari pun Allah Ta'ala. Ayan na mega makukoy. Tiga contohna. Ko malasalasa ya na. Malasalasa ya pona. Pule ni Dr. Roe de panapanja. Tapalawi ko sanroy makadamagi je ni ya pokui pura ni mandre pak bura pole ni Dr. Roe na de panapaja. Tapa makadai sanroy nasang ay kumita-ita ya pota nenena la salasay. Denang kamu cele-celengi ko buru na nenena. Elok ka ni kasi masyara ko buru. Nasolo uwayaro ko buru napa makadang kanimanya nene mo celengi kaninya ya po mo celengi ko aja mo tila salasay wiwa. Itu. Mapak 2000 Allah Ta'ala nasa sinenena la salasay. Ziarah kubur boleh, tapi ko yakini roko buru mak bere lasa masolang itapet tak. Kasinna nenena waktu natuo si senna mati na lasay ngapona ina yasa nene cilaka. Deto gaga ko may makorodi de gaga di? De gaga. Ya, oke. Agapi biasa mapak doa. Contoh. Iya ko mapotoy tapang matay nasa aja mo apoto si patelu mate tu sedi mapadoy berfoto bertiga mati satu itu syirik. Pak biasa tong kamakro nasa kalau ko mapoto si paduano aja mo apoto si patelu pak mati sidi. Halo. Maka daka detu nasid di mi mate namo talu na mate to namo ya rupa foto na mate to. Betul tidak? Ako nadapi aja lo na pasti mati. Jadi dia nawading ipat dua pun Allah Ta'ala hanya dengan persoalan-persoalan seperti ini. Biasa to ya roh tapi kumain uledek gaga makoro. Biasa ya ku amati ngi majai pawalung itaw ya aga nasengate ke majai pawalung. Majai kaci di agak sena kain kafan kaci mata sena jadi kaci ya ko majai pawalung biasa ya roh tapang kasih tu mate naseng aja mu patu aja mu pasi tola si tola tu pun na boleh mate apa 2000 Allah Ta'ala de gaga hubungan na pitu si bawa tu mate de gaga. Ya lebih parah lagi, ya ko matengangi magere manu ya wana denenge angka gakoy makoro. Mako manang. Maje mo cha mangaku. Ya, ako amatingangi
mak giri manu kuyawana addininge maka ni nasa patula na nasa bari angka balin na tomate manang kamanu balin na tomate apa dua manang yero kalau mak giri manu ki melo yandre tidak ada masalah tapi ko angka ni ana maka da igere manue patulana tomate mapadoi pong Allah Taala. Inna Allah la yusyriku bihi syai'a. Inna Allah la yaghfiru ay yusyraka bihi syai'a. Pong Allah Ta'ala di nak dampung ingi dosa bangsa na yoro. Ini bahaya. Surah Al-Anbiya ayat 25 tujuan na Nabi tay pancaji yami roh. Ayat lalu mupadoi pong Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dek gaga mapatua, dek gaga mapamate, dek gaga maberedalle rilain nai pong Allah Ta'ala. Perbaiki keyakinan. Itu yang pertama. Agapi biasa mapat dua. Biasa ya komangotoi mamotoroi. Tapal lepui coki. Aga sana kome coki mato. Hah? Meong ya. Aku kampoku meong koko aga sana. Ya. Anakku Miso sangi coki. Hah? Ayah secoki. Oh meong. Macam mana meong ya? Oke, miong. Ya rupa biasa, angka tu tahu ya komangotoi, ya rega mamotoroi, tapalap po miong. Mate ya romionge, tapa materu lepa na doko ya romionge. Napa? Sapa ko nasa pakai pute, kalaman na waju lalu na waju pute, na lagga ya na pakai dokorang ya romionge. Magai makarre nasang, makarama nasang. Tapi ya komangotoi mamotoroi, tahu na lapo na buculari Mapadot ye. Wah, makarama ini yongena tahu Angka ga koro mapakoro. Ay dega ga kumay. Ya, kumiju panda mega. Ya. Ini jamaah dimuliakan Allah. Wah, salah satu itu apa doang ia komion na lapul lepa dokoi na lemu ma diceng ia koto na lapul na bucul dari maka magi mulari nasa tanah lari ki dapat diri ki matu tahu ya ko yoro de tol mari gaga lari ko lo kantor polisi tapi ko batuan na tahu mulappo na tidak ada tanggung jawab maka itu salah satu akidah yang rusak magai nasengi makarama miongi nah itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya rorilalenna agamai angka yasang ad-doa angka to yasang at-tafaul. Ya roidi nene tariolo pa dena pa dua tapi tafaul asana. Ye para lutai bedakan ini Pak. Apa angka to tu tahu na semanang ya pa dua ngasana de. Akhirnya ya makoke muncul anak-anak muda baru mak guru agama salamana tawe magai na semana mapa dua de contoh Dewi Sengi Akomai ya daerah ta ya ro di kampungku iya di Bone ya karena saya lahir di Bone Pak ya ro komelo imatana tawe angka so aso na pitte maka da ya ko so makoye makasingi asomakwe majai angka tu makara asomakwe si Andre nagai asomakwe ujui ini Pak sebenarnya tergantung cara kita memaknai wadi mapa dua wadi tode sisong pampuli Pak ya ko angkatan ratandra aso nataro tomatuat tariolo angka mapa dua angka tode contoh biasa matoto yang kalinga aga contoh na makanya itu matuata aja mo tudangin na ang kalungunge na kanna kolektang ya aja mo tudangin ang kalungunge na kanna kolektang ini sebenarnya tania letakkan naki tapi ko timutudangin ang kalungunge nomor rosid di mapeca ang kalungunge nomor 2 wadi mabatu kau-kauna nomor 3 majabaun na yaroburimu mutitudangin ang kalungunge ipakai si matulewu pahami dah dena paduang cuma carana to matuai mak bicara makam pareng alusu ya ya makoko yang nanai Pak
Nah semana apa dua bangsa ni aro. Padahal di dalam agama Islam Nabi itu biasa mengamalkan doa dengan bentuk tafaul. Contoh, Nabi ta angka sahabatna namanya Abu Bakar. Ya roh Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang akan pedi ulu. Ye koma pedi ulu na Abu Bakar nasapa igemetna Nabi ta namo silampami. Nasapa igemetna Nabi ta namo silampami. Nataroi ukolalen na songko na saruben na sorban na. Panguluta Abu Bakar napake yero songko na angka gemak na nabita siko angka napasang yero gemak na nabita welua na nabita paja mapedi ulun na panguluta Abu Bakar As-Siddiq yero yasa tafaul tanya parelo doang tanya paduang na ekia saisan na to pandritata nasengi tabarruk itu namanya tabarruk malabaraka. Ya to na to di makokwe malariada iya ro biasa ro ananay ko singkang kumilo imasulo macarama malaway nati bulanan de guruta nasuru yapi-yapi ng malabaraka dena pa dua pangka to tahu na semana mapa dua Nabi banyak tafaul contoh di dalam kitab Sirrul Asrar kitana Andre Guruta Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, Syekh Jalaluddin Rumi. Kemudian ia kita dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Judulnya ya kita Sirrul Asrar. Ya ko bahasa ugina rahasiana rahasia. Lalenna ya kita angkasi di hadis koro. Narampe nabita makere nabita. Ya ko angka tahu umur di bawah 40 tahun. Halo. Bu. Yeko angka tahu umurna di bawah 40 tahun. Yeko tudangi tapasan resen nasapa. Ia tu tahu maponco umuru. Nah itu. Teka hadisnya naro. Ya tafaul. Ya. Ya. Jadi aku angkat tahu ia na tudang tapasan resen nasapa maupun umur ya tu umurnya di bawah 40 tahun. Ye ko lebih ni 40 tahun boleh silakan sandar. Ya. Maka dah mapa dua gero tidak ini ada hadisnya. Ternyata dikaji itu Pak dikaji. Ternyata angka ibaratna yero narampi Quran reguruta Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia reguruta iko angka aju purai tanang depa na malade tuona yaro aju kajunge tanat tanange natuli sungku ni kiri kana ti sungku dena metta tua ya tu tanat tanange dena makasi tuona ya ko pura ke mata na kalapasawi pura ke mata na ngaga senai mata na cengke depa na maga tili sungko ni kiri kana tumero lewu yaro tanat tanange iya tu tanat tanange dena malampe umuruna. Betul tidak Pak? Maga dena makasing akan rena urena. Jadi aku angkat tahu depa na dapi 40 tahun umuruna. Iya na tuda tapasapa sanreseng, iya na tuda sapa sanreseng. Ai dena malampe umuruna itu tahu itu. Ya, dia nama lampu muruk nama tu ya tu ya. Ya, maga dia nama kasing urena. Ini itu namanya tafaul. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bu. Lanjut. Napi sih dibahas ya. Napi apa sewari pun Allah Ta'ala. Tugas Nabi yang kedua nih Bu. Kedua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ya Nabi tepak pamasih. Ya Nabi tepak pamasih. Bu. Wah, oke. Nah turun gimana pamasih? Bu. Nah, ini naturungi pamasih ya naturungi puse. Makanya tiu gorei ki matin ramangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali menjadi pamasir yang mana nak alangi, yaitu Nabi ta pamasir. Contoh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta ampi kedona Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka napatasik ke atin natawih. Halo de nangka nakatai patasik ke atin natawih. Namun ya rotawe salah-salang dia dapat tasik ke atinna. Angka Arab Badui pak majenne salah-salah jenne na nabi say jarinna napa nabi say ajena napa nabi say tapana napa nabi say da culinna si sele-selereng iya nabi ta de na langsung makada fulan salah-salangi jennemu de ya ro nabi ta de napa tasik ke yatin na tauwe. Bu nabi ta dena poji patasik ke atin atau. Jadi ya Nabi ta naitaye Arab Badui majenne salah-salah jennena. Ya Nabi ta nopi pangulut Ali Ali adape ko mayolo. Madape pangulut Ali na padangi Ali Ali ajenne ko yolo ko tuwe dena aga sanayaro na Arab Badui. Majenne pangulut tali corona fadecing jenne na yarna Arab Baduye tinatangani ro pangulut tali majenne nabi say jarinna nabi say timunna nabi say ingatna na sapu-sapu janggo na ya kodega janggo ta jalan tasapuing ya napa nabi say tapana jarinna letu sikuna ya nabi say mana yaro madeceng maka denna ya Arab Baduye wah salah-salangi ron na jenne ku kaparo apa dena pakro na pegaw ali maka de yaro Arab Badue madappe lori nabita ya Rasulullah pura ka den rema jenne dena pada modele na jenne ku si bawa jenne na ali kira-kira maga jenne ku suruh Allah taala maka de nabita ajenne ku pada carana ali ma jenne ite gerena majenne ni kasirona Arab Baduiro na cueri pada batena Ali dena tersinggung carana nabi tapaguri ro Arab Badui majenne pak padahal manasa salah jenne na dena kada salah jenne musalai de jadi salah satu itu ampena nabi ta la yaksutul qalbi de na poji mapatasik ke ati. Ya. Jadi kalau ki contoh nabi ta de tu na wedding itagur tawe ko tangana tawe de wedding tasik ke atin na tawe tasik ke atin na tawe namun ni salah-salangi isaparengi cara na de na ipakasiri si tawe itu ampena nabi ta yena tu ko morowali baru-baru tu mega tatale ko hape matangangi mapasampaja na tapangka na nagajangi. Weh, mana kan nagajang imange matanga mapasampanya pak. Magai latar belakangnya ada. Ternyata kasih iro loke gajang iro imange malewalada ni dipatasik ke atinna. Sembara ti padangi. Ia kolewu ko masige naseng mujam-majamang ko masige aja mati lewu ko masige. Sabara kasih medek.
Elaw si masigi iro sandalana den atong ka menrey ko lantay na masigi saliwang nasa mana ka sandala mo penre ko tu cauni ro kapati amparang ti bangkulo masigi matangangi mapasampaja pa iman nale bangkuna nagaja pa inga masampajang inarwa selena maka daniga salah itu magajange salah to ye nae magai na poje te patasik ke iatin na tawe jadi set di ampekedo na paguruan na bitta aja lalu mo poje patasik ke iatin na tawe itu konsep Pak. Halo namoni salah iya na nae makoko kuninya mon kurang ajarana na sabak magay na poji patasik ke atin natawe ko nasang isala tawe wah salah cede na patasik ke atin natawe salah cede na patasik ke atin natawe ya natania anana bawang namo pemerintah makokoy megatoni denis sengip pakalabi rayana iya nato na mega makokoy kajadian makasolang dituno ni kantor DPR kuju pandang maka solang nanay magay nasaba yaro pemerintah megatoni denay sehargai masyarakat maka di masyarakat makurap penghasilan aja mo tulip pendray pajak majoge ko kantor DPR terpas sana tunoy kantor itu terjadi kerusakan di mana-mana magai denay apun na yaro sipak na nabita aja lalu mupoji patasik ke iatin na tawe itu namanya akhlak aja nana to bicara to lain bicara li sebola nih bawang biasa ya ro antara suami dengan istri denai sengisi hargai bo iya wenggarang ada naugi Pak wenggarang angka ya ro oko di kampungku toko adat tania toko adat pada makukui maka dia toko adat lumi bawi pakalebih de ya ro Pak nene tariolo ya kona suroi anakna na lomo bira ka siti ya ko jokai ro anakna de panajoka anakna no biolo na aja mo gora wana endre ko di bulana abire selle ko yolo napa tuda ko na napa mo padam makada enobiki ambokku heti iya apa to nanay makoko de nagagama ko ye koy suro makada lomo bira ka siti de pana natuy po lari ni napel latu ya wana denenge gora ni siti nobi ko indoku kurang ajar tidak ada sopan santun dalam keluarga Pak ya roi dia ada naugi Pak salah satu keberkahan boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malariada sitonganna ampena Nabi Yaro nabita panguluta Khadijah yaro Khadijah bini pamulana nabita malada na pakalabi nabita pa riwatun na puray po bini Khadijah egana li sebulana Khadijah pa tausogi yaro nabita de nang kanay iwireng kaca pole ribenina yaro kacay ninungi manato tawe de nang ka papakalabi na Khadijah itu Nabi disediakan gelas khusus oleh istrinya dia gagawad diminungi kecuali Nabi tak khusus utaneki bu angka mana mua gelas khusus na lakai tak gora mana nak ada dek gagah bu iya ropangulut ta Khadijah denang kanapinong ilakain na dengan gelas biasa dapat sediang sedia ro kaca Pak ya biasa ro katu kaca malupu-lupu ya itu gelas Pak hanya untuk Nabi untuk apa untuk memuliakan Nabi papa kalabina benena Nabi talor Nabi tak
Itu kalau ada tamu Pak, harus itu diangkatkan gelas khusus untuk suami diminum, gelas-gelas yang lain untuk tamu, itu dibedakan. Itu salah satu adat istiadat. Ya apa ini mako ko digaga makoro digaga Pak. Nah, ini penghargaan akhlak dari Nabi. Ya komelo kilolonga baraka. Nah itu. Bu. Ya bapak-bapak pale, bapak-bapak pamatin romana bapak-bapak. Ya tuh Pak. Ya komelo ki mak baraka waramparata. Poliata. Angka tu Bapak guruna Nabi ta makada yadainil mar'ah barakah. Yaro liman makun reye baraka. Kira-kira Pak ya ko pura ki majama pole aga sana terima gaji ki. Iba kata ni gayolo beneta atau tidak? Bu. Ya ko angka poliana lakaita na pakatan niki gamana yolo. Nabakatan ni mana muki? Baraka ya tu Bu. Jadi ya tu koloki ma baraka rumah tangga ta, ya ko angka gaji ta tapakatan ni yolo beneta. Napa ini akan makada hada barakah. Baraka ye. Ya romakun raye desa na alai napali su pemang makada pura ni wakatan ni baraka na. Ala pema Pak. Paya konakatan ningi urane na emakun rena balanca mana ni matu. Tujuannya itu mengambil berkah. Ya. Nabi tamakada ye, ye komelo ki ma baraka poliata pa, ye kopura ki ma terima gaji, purai timba berre, purai paberre asewe, mancaji doi pakatan yolo beneta baraka. Desa gaga itaro ko kantonge, ipakatan ni manang baraka. Ye kopura ni nakatan ning elo pemang baraka na memang mimelo yala. Itu sunnah. Maka da ustaz, fekeye carana ne ko nakatan ning idena na leppe. Ini masalah. Itu yalai barakana pakatan ni ro makun raye. Ya. Ya kopura ni nakatan ning ibadan ni maka da aga meloy balanca makna. Alin ni cede aja ya limana ngi apa kata makun rai la ilaha illallah ya ko angka poliana lakaina na desa je nakatan ningit na lamanang tapa magati lo matawapa ko pasaeng apa ya tu makun rai Pak iya itu namanya apa Pak penadinang ngomel ya ngamil napoji tu lima macam ni mandre aro tuda mandre ni telo itu namanya ngamil ngamol napoji mak balanca woe macam ni nalo ke mana apa badue ya tu lalu natasi minggu ya kuang kemakun rede nalo ke mata wapa ko basai menre tensi darana ya kemudian agapi ngomel ia makun reye ia apa namanya apa penadina ko timanan nai ite gare macerama ustaz yolo na gosot toy mak gosip mondri amakoni yolo ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaguru ki ampikedo di dalam rumah tangga ya ko angka poliat tanah senabi tatapakatan ning yolo benita untuk lolongan ibarakah na yadainil mar'a barakah dua itu lima nama kunri angka barakah. Di sana ya reng ipakatan ni bawa maka da kupura ni wakatan ni mo karawa manah alay me pemang. Itu namanya berkah. Ya. Terakhir apa mega ni wita si selle ni utuna tatong pura si kiri kanan kiri. Ya na wita capu ni taloin andre mana na dia pernah latu cara mana. Terakhir. Oi.
Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya acara ta ina paparaka ipong Allah taala nalitay pa masih nari lolong baraka na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala'in wal waba. Allahumma rzuqna